Temelj našega življenja kot kristjanov je, da Jezus za nas moli, je dejal papež Frančišek med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte 28. oktobra. Izpostavil je, da je vsaka Jezusova odločitev, vsaka njegova gesta vse do konca njegovega zemeljskega življenja na križu zaznamovana z molitvijo. Torej moramo tudi mi, kristjani, zaupati v Gospodovo molitev, je poudaril in nadaljeval, da na Oljski gori Jezus moli, na križu konča z molitvijo, njegovo življenje se je sklenilo z molitvijo. Sveti oče je spomnil na dogodek pred trpljenjem, ko se Jezus obrne na Petra in mu pravi: "Jaz sem molil zate, da ne opeša tvoja vera." To, kar pravi Petru, pravi tebi in tebi in tebi in meni in vsem. Jaz pa sem molil zate. Jaz molim zate. Jaz zdaj molim zate. In kadar pride na oltar, pride in posreduje, moli za nas, kakor na križu. In to nam daje veliko gotovost. Io appartengo a questa comunità salda, perché ha come pietra d'angolo Gesù, ma Gesù chi prega per me, chi prega per noi. Pripadam tej skupnosti, trdni, saj ima Jezusa za vogelni kamen. A Jezus, ki moli zame, ki moli za nas. Danes bo dobro za nas, da premišljujemo o cerkvi, premišljujemo o tej skrivnosti cerkve. Vsi smo, kakor zgradba, katere temelj je Jezus. Jezus, ki moli za nas. Jezus, ki moli zame. Come una costruzione, ma il fondamento è Gesù. È Gesù chi prega per noi. È Gesù chi prega per me.